Navede su tolike da, evo i nas dvojice, da sednemo ovde do kraja svog života da ih proučavamo, nećemo proučiti njihov 10. deo. Tačno, ali oni nisu Jednostavno, došli... preveliki su. Tačno, ali oni nisu došli do tih veda. Nek mi daju original tih veda koje su oni videli. Da vidite šta je. Pa navodno većina su po Indiji još ne prevedena na engleski. Ne navodno, nego nisu nikad ni prevedene. Ali ovi što su preveli za nas na engleski, ruski i tako dalje, pa mi prevodimo na srpski, mene interesuje to njihovo, odakle, ti originali. Isto kao kad nego kaže antički grčki pisac. Izvini, koji to antički grčki pisac? Do 6. veka nije bilo nikakvih grčkih ni mislilaca, ni sve. Znači, o čemu se radi? Koji su to Grci? Pa kad probate da uđete u arhivu neku antičkih grčkih spisa, pa znate da nećete naći ni jedan antički grčki spis. Kako to? Pa na osnovu čega mi tvrdimo da je to Ilijada i Odiseja, čak piše prevedeno na grčki. A ja pitam, sa kog to jezika prevedeno? Znači nisu, Homer nije prvo Grk. Zašto je Filip kralj, otac od Aleksandra Makedonskog, zašto je on imao prevodioca za grčki? Ako je on bio po istoriji Grk, pa nije bio Grk, nema veze Grčka. A znači, ko je tu bio na tim prostorima? Pelasti, aha. A ko su Pelasti? Koji su ono jezikom govorili? Pa da nije slučajno nekim srpskim. Razumete? Ja nisam srpski nacionalist uopšte. Čak se trudim da tu priču sabotiram. Ali sam iz tog razloga došao do podataka koji podržavaju velikim delom tu priču. Ali ima i deo priče koji uopšte je potpuno izmišljen.